la ka dipopelo gore dipopelo tša rena di botlhoko le rena re tsoga mebile e lapile le bana ba bakae ba magarebe ba ileng gore le tloga le tshwenya ke mokgwa wa dipopelo magagesho re 3 ya le tsoga le lapile o ka tswela pele re tsoga re lapile dipopelo tše di botlhoko kore le maoto kore re male ke maoto beke ya go feta ke beke ke tima ka sepetlela moratho wa ka a fedile madi so ke putšhere ngwana wa 15 years o fela madi bjang e sale o monyane so re ile re dutse re nana gore gabotse e ka ba ile gore bothata bo ntho e beng gona gore re e ja ngwana wo madi ka baka la gore yena a kry o sale fresh nna ke gale le gore re ka mo industry o e ba re diang yona bošego so ntate moremi nne be ke kgopela thušo re tsamaile re patela re dirang ba bangwe bile ba feletša ba re botša gore mamang o tile ga ka ditorong a mpotša re lena ke tlo le kgona na ke manye nna kore ntate moremi a go bose ka gae sesi o kompotše ka ga geno le ba bakae ba e leng gore le dula ka gare ga lapa re ba e by 4 le 4 ke bona wena le Mariamo go šetše mme le tate goba go šetše bana ba bolena batswadi ba tlhokofetše tlhalosetše ka lehu la batswadi ba gago go diragetšeng la mathomo o tlhokofetše papa o tlhokofetša mmerekong ba no bitša mma ba re papa a sego so mma a botšiša gore bothata go bileng ba re papa o no thoma a tlhatša mma ga fitlha o kry le gore papa already o šetše le gore a sego e motho le goreng bošego re bolaetše naye mara go di opala go sa bosele gore re the re sa bolela naye motho ola after 2017 go tlhokofala mma le yena o lwetše beke ya ba gore go twagage ka morago ga go hlokofalela ke batswadi meloko ya gabo lena support ba ileng ba lefa yona mabapi le mathata ba bonang a tsenang ka lapeng la bolena ba ile ba le thuša ka eng ba lekile ka mokgwa ba ka kgona ebile the mo batho ma ba ita ba dieng ba di up and down ke mo ka reng ebile o ka re bile ba oketša mathata gore a be worse batho ba ile ba o ka re bile ba raka gore ba ska ba re thuša batho bano ne ba leka ka mokgwa ba ka kgonang be ka se tsoge re robetse ka tala ntate moremi ba e gona mara ga no wa bona gore situation o ka re bile e a gola alright jalo ka sesi ka ge batswadi ba robetše o le o mogolo ka gae taba ye e diregang ka molagare ga lapa la geno e go swara jwang sesi ntate moremi ke ile ka ba ka losa le weight kore le nna ntho e be nthasela ke ile ka kgwetša ke šetse ka thogo ka re ke a lwala mme ke sa lwale so no ke a mmona moratho wa ka le ena gore kore o ile seemo sela nna ke ile ka ba ka go sona kore e nkweša bothoko bana everyday ba lla ba re bona ba kwa bothoko everyday bana ba re ba kwa bothoko molemo ene wa kweša gore pain ya mohuto e bothoko bjang ke a e tseba ntate moremi ke fetile ka re ga yona ke e kwa bothoko kore a ke tsore ke ta e bolela bjang e se fuka re wa shoka kore go bothoko poleketse ka moka o bolale ke dinoka a o sa ya lethapologong ga botse kore o a too much okay mme o robetše tate o robetše ditorong tša lena ga ba etla ba letlela ka mokgwa wa mohutamang ba tla ba bolela le lena ga botse ba tla ba elwa le lena ga batle go diragang e šoa sa tleng ke bopapa mara mma wa tla mma e tla walla mma go walla alright bana ba gona ka mola gae bošego ge ba robetše ba bolela ba ja ba dirang bana ba kudu re tsebe gore ge re ya go le thuša re thuše lena le nnoši re o thuša le bana ba lotakorane ko ba re lora re ija sometimes ba ta tsoga ba go botša gore ke lorile ke ija ke lorile ke bona motho a ke mo tsebe a ndi a so go ba lebela o ka re o phafoga mo bošegong wa re o ba lebela o kry-a le gore ba išitše dikhuru godimo kore ba go fa saene ya go bontšha gore go na le ntho nngwe ye ba tsenelang kore wena ge o sa robale ya baneng kose nna ke re šetse rile mokile gore go diegeng bana ba le ka re e sa be banyane re tšhaba go ba botse gore ga botsebotsebotse go diegeng o no re gore ke ya mo lebelela o išitše dikhuru godimo sometimes maybe wa bolela mara a o mo kore ga botse o bolela a reng mothoki alright
go bana ba mama go lene lesogana go ba lesogana ga le gona leno ba makgarebe fela le gona le latela marebe and then le ne le perekišano le yena le a thušana goba ga go ne perekišano re na le perekišano le yena le mmoditša gore le tla mo ee alright jwale ka sesi o mogolo morago ga gore o roballe ke batswadi kgopolo ye ileng ya notla mo go wena mabapi le tabeng ya go tšea maikarabelo ka mogare ga lapa la geno go ya pijana o ile wa tlela ke dikgopolo tša mokutamang tše di ka go thušang gore o kgone go ema buale ka motswadi ka molagare ga lapa lena ntate moremi go di o bolela nnete sometimes re ne re dutse ke ga re akanye gore go sa sa re ka no tswa re ka ikae go sa sa go fitla re nyenyega ka mokana ga rena ka re ga lapa kore o mongwe a thoma a re mkae a ola re a tswa a sa nka re thusa ka selo a re mkae ke moka ra ya wole kore ntate moremi re tsena ka mo ra tswa ka mo ra tsena ka mo ra tswa ka moki le ya bereka nna ke gona ke nna le kgwedi ya bobedi ke bereka no alright ke tlo le thuša taba tša lena di a kwagala malome ka kapa e re pele ke ya le bona kudu ke go fe yona o bolele le bona a re leboge moroka re leboge le bana ba ga ramollo ge ba ile ba kgona gore ka gare ga ditlaišego tša bona tša maphelo ba kgone go tseba gore thušo e gona ka thoko tše tša ga matlala ramošebo bana bešo le ne mathata a mantši ene le sa le bana ene mathata a mantši mo ngwaneng a dametša ngwana tlhaloganyo mathata a mantši a bea ngwana ka fase ga kgatelelo ya monagano ka baka la gore go ba ngwana o tlaišega mo bophelong dilo tša gago di sa tsamaye gabotse thaka tša gago di tšwela pele ka bophelo e go gatelela le go feta ntweo batswadi ba tlhokofetše mo ditorong le bona mama o tla ka sello tate ga a bolele kapa ga a tšwelele potšišo ko gore le bana ba bane ka lapeng ntwe le beng le baka ka moraga gore batswadi ba tlhokofale keng a ye gona ntate a ego a gona ye re ka reng ra ešupa re lwela ntwe a ego le no se kwane re no thoma ra no se kwane and then mola batswadi ba phelang pele ba tlo hlokofala le be le phela ga botse le hlomphana mathata le tetemogelang ngwana go robalwa ke diphoofolo le sa bone le sa lemoge go be bentše di le gona be di se gona le boletše taba ye nngwe la re ngaka tsogo o be a lefa dilo tša go aramela mara a le hlohleletša gore arametšang ditho tša lena tša bosadi mara ka moraga gore le arametše ditho tša lena tša bosadi dilo tše di le tlaišago ka thobalano di be di tšwela pele go no le tlaiša di sa eme ke ikušitše bohloko ke polelo ya Maria ge a re sepetše dinnete tša bophelo ba re botša mara go pala thušo ka nako e nngwe bana bešo batho ba eta batho ka pele ge lena le tsoga le re tla tsoga re ya ka moremi ba lala ba le fetša maatla ba lala ba le tšhentšha dikgopolo moroka ke tlhoke bolela nto nngwe ke re ge baloi kapa batho ba mmušo wa leswiswi ba nyaka go tsena ka gare ga lapa la ga maubane ba titirele boithatelo ba tšhela moya wa ntwa pele before meleko e tlo tsena ba tšhela moya wa ntwa pele and then ge rena re focus tabeng ya gore re alwa wa ke monyake re a rogana re šana kua le kua then ba tsentšha meleko ntwe batho ba e tsebang ke gore
mo go neng le kwano mathata ga e ba gona a loka ka pela mara mo go sa kwaneweng mathata a gona go fitla ba dule tlhenkge ka baka la gore batho ba kgona go lokisha dilo moroka ga ba kgona go dula fase mara ge re sa kwane re ka se dutse fase because of ga re nyake go theeletsana ga re nyake go solana kore ge ba go sola phosho o ka fetša o ntšha lentso la gore nna mma ke mmone mo a ileng a ke tlo laola ke motho e seng mma ebile e seng papa dipolelo tša motho ke gantšhi moroka bana ba motho ba di botsana ka moraga gore batswadi ba tlhokofale ka gore o mollo o mongwe o bona a swere taolo mo go yena ene ke bošaedi bo bogolo ke bošaedi Maria kwena o rometseng voice note bo sa panyapanye bo bolla taba tša gago gabotse ka bua ka go founela wa bolla ditaba tša gago gabotse le lekgone le mosegare ge ntše letla le founa le re nametše mmabololo go tloga mmabololo re dia jwang ga itšedi ka bo o bolela gabotse o se kwa tshoša ke rena o se kwa tshoša ke metšhini e ka mo metšhini e ka mo ke yona e diang gore le kgoneng go hwetša thušo ntle le jesese a di boletšeng go ne le tša gago tša bophelo ba gago tše e leng gore tše ke tšaka tše di tlaiša nna mo bophelong ke be ke duma o ka re moremi a ka nthuša ka 1 2 3 mo godimo ga bophelo baka okay nna ke rata go tatšiša mo la a boletseng se a ke dulile ena ka gae nna ke dula le baratho ba ka ba babedi tše dintšhi di bona ke nna ka gae ke no tsoga ke mothalosetša nna ga botse bothata baka e no ba taba gone gore ke tshwenya ke sebata and obvious o tshwenya ke sebata gona tšwelo pele alright o tshwenya ke sebata sebata se ya go tsenela o na le molekane gore batho gona le go thakane le bona wa ba last and nna bile ke fela dipelo re swanetse re go lebelele gore bothata ba gago ke botswa kae Maria ne mo bophelong ga wa tlela go phelela thokolosi ga wa tlela go phelela sebata ga wa tlela go tla go ratana le thokolosi banna ba le gona no ene ke rata go bolela ye nngwe gore ge ntši sentaiša ka mgo nako ngwe ke ne go lora o hwetša le robelega lesea nako ngwe o lora o nyantšha masea nako ngwe o lora o apara rini a ke re dilo tše Maria o swanetše o tsebe gore baloi ba kgona go tšea ba go nyalantšhe ka semoya sa bona ba be ba boe ba rie gore wena bjale ka ge o le mosadi o fepe masea ka masu a gago bošego di tlo utlwane di a ja dithokolosi di phela ka madi a batho mo bophelong o swanetše gore go phela o seke wa dumelela gore dilo tšeo tša batho bao di sekatle di a phela ka wena Maria wa tseba gore mo bophelong go bose nna ena ebile nka se re ka baka la gore ke imetše kudu o imetše kudu o nyaka go tepona o bereka o nyaka go tepona o bereka eng nka thoma go bolela ka re sekolong gona ke a tšwa ke dirile course ya hospitality di-post di tšwa ke apply interview tloya mara feedback ya gona okay o nyaka eng mpotše tšeo di nyakang nna ke nyaka gore bona ke ntho e gole ke nyaka gore bona ke bereka o nyaka go bereka o nyaka le eng gape ke nyaka le lapa le masea o nyaka le lapa le masea o ne a makae ga buana o ne mengwaga mekae e 27 Maria dilo tšeo ka moka di a kgonega go ne e palang mo go wena ngwanešo a wa tlela mo lefaseng go tla go phelela thokolosi goba go tla go phelela sebata mmereko wa rena ko go hlapiša lena go tšea dibata go di romela morago go batho ba ba le romelang ka tšona ge ke fetša go hlapiša go go direla ditaelo o swanetše o lebelelane le bophelo ba gago o swanetše o be le tšwelopele re lapile ka go phelela batho re lapile ka go phela ka go lla re lapile ka dithokolosi tša batho ba nke batho ba re ba foše ka thokolosi tša bona nke ba di kry-e ba bone gore lotse tša bona ga se dilo tše di ka phelang le batho thokolosi e phethelwa ditaelo
ene ngwaneso go ne tokološi engwe ga e tšo ka tšatši le le tee thokolosi ya ka gore o ne nako e kae wena o phela le yona mo go wena go ne thokolosi engwe ga e tsena ka keitela geno ya tseba gore nna wa ka ke Maria e tseba mo Maria robalang ge Maria ga ka ba le moyeng e raka moyeng o e mološa le moyeng o e moria gore Maria a fele pele a ratlela go phelela dilo tšeo mo lefaseng mmago lena le tate ba robetše thokolosi e tsena ka lapeng ge e bona lapa le ne le swiswi ba le hlapišitše leswiswi la batswadi ba lena ba re hlapišitše le tlapetše ka gae okay ke tlo le lebelela lona gore le tlogile na ge re hlapile leswiswi la batswadi le tlogile gore na re bona ka dilo tše di botse ge di itla go rena onkwele lapa la gabo lena le ya lokišega go ne le motho e leng gore mmereko wa gage ke go lebelela nto ngwe le ngwe e le e dirang ka kua lapeng la bolena ene lapa la bolena gore motho a le gone le nyaka dipheko tše bogale mo e leng gore ge o ya go bereka lapa lela o se ka bereka o ne le lešoko ene ge re fetša go bereka motho a tlo swaregang a le tlo tshepa gore ke yena gobane batho re tshepa batho ba e leng gore ke bona ba re go batjang re lebeletše batho ba barong ga jwale ba tseba gore lapa lela le tlo berekwa ka lebaka la gore mo ba lego gona ba lebeletše akere sesi o kry-ile mmereko re tlo mo thuša ka tše ding tša bophelo ntle le mmereko go ka ditšhireletšo ka tše dingwe tša gore le yena a kgone go ba le tšwelopele Maria wena re tlo go diela ditaelo o be le tšwelopele wa nkwešiša ene mo bophelong Maria a re dule ra emela mmereko ge o e tšwa sekolong o ithutetše go apea bontšha batho bokgoni ba gago ba gore o kgona go apea basadi ba e lego gore ga ba tšwe sekolong Maria ba eme mo dimmolong ba apea magobe ba apeela batho seo ka sokolang ka sona ke tšhelete ya gore o starta business ya gago jwang fela o seke wa dula le bokgoni ba go tseba go apea wa dula le bona ka gae o dithutile o na le tsebo ya se sengwe and then tšea tsebo ya gago o iše kua tseleng o e bontšhe batho gomme go phediša re ka bona tšatši le lengwe ge re ya go ja kua re ija dijo tša go fapana ba re aowa gape ola ka bo yena ke chef motho ola o apea wa ikwešiša so Maria re leboga go o tlile mo re leboga ge le bone lenanego le lekgole ene la se boife selo la tlafa nako ya tsamaya matšatši a sepela le a hlaba le a subela dilo ga di loke so a gone motho mongwe Maria ka fetolang bophelo ba gago ntle le wena no a gone motho o a ka fetolang gore lapa la geno le loke ntle le wena ka bo wena ko wena o ka fetolang lapa la geno ene tsela ya ntwa o swanetše o le ntwa ya gago batho ba go lebeletše gore bjale mo ke alwa o seke wa lwa ntwa o tšhaba o a go šetše go morago Maria o swanetše go tseba gore Maria ba le o thomile o a tekemakemela gale dingaka be di ria dilo mašego matšatši a nna kere ge motho a te phethela taelo le mosagare ga e phete a o phete taelo o lebeletše motho mongwe gale batho be ba ya go consulta bošego ngakeng go iwa ka leswiswi nna ke nyako ba ngaka leswiswana ke tlo fetša ke ria ye nngwe ya go sebe gabotse jwale le mo le tlile ba le lebeletše nna ke ne matlamatlane le medimo a bolena le medimo ye e leng gore re beile ka mogare ga kgašwe Maria re tlo le thuša and then le thušege le be gabotse thokolosi ka gare ga lapa e kgona go sepela le ngwana ka gae e kgona go tepa yena e kgona go nyalana le yena direng tše o lorang ba go apeša tšona a go tle re nyaka go bona re etla lenyalong la gago ba gona banna ba nyaka basadi
fela mosadi ga ya monneng a ya sene thokolosi ka re ga a fitlha kua monno a gatlhana le yena o topa thokolosi ela then yo thoma go ba mathata ebile go tsoga dintwa then go dula le mosadi wa neng thokolosi bokotsi ke gore o ka tla wa feleletša wena o le monna o swarwa ka gore a ke re bjale go tsoga dintwa magareng ga lena ka gore ye ga inyake go bona o a le gona so a re go thuše re go hlapiše gore molekani o e leng gore modimo o tlo go fa yena a go kry-e o le clean o le right ba ikwešiša sesi mme o robetše tate o robetše ya bona tema ba ikgathile se se šetšeng se šaletše wena ngwanešo e ba mosadi onkwešiša fetoga mme bana ba ge ba lla ba tšeo ba bee mo ka mokgwa e leng gore o eme ka gona o tseba gore batswadi ba gago ba ile kae ke leboga family ya bolena ye ileng ya re ka morago ga makhu e ya lethekga family go ne mo gongwe ba ka kgona go lethega fela ge boloi botsene ka gae family ya go ne nto e ka e dirang o emaemi o bile mosadi o tlile fa ba dipolelo ba swanetše ba be gona ene o swanetše o di emele ka gore tsela ya motho ya bophelo ya go tswelelela e swanetše e be le dipolelo ka gare tšeo tsona o no di expecta ba di bolela ka mokgwa ba nyakang potšišo ke gore o ba botšiše gore be ke swanetše gore ke seke ka thušega na then ge ba ka palela ke go go fetola fao ba re o thušege ka sepiri a ke nyake go ba ngakana ya maswiswana seo se dirang leswiswing ka le lengwe la matšatši se tlo no feleletša se tšweletše seeding se bona ke motho mang le mang jwale nna ke ba kwele malome ka kapa taba tša bona ke di kwešišitše ke tlo ba thuša le ge le etswa gona kua kgole-kgole re tlo le thuša nanego le ga se la go thuša batho ba kgausu fela ke la go thuša motho wa kgole le kgausu ke radio motse e a thuša e bapale go ne ye nngwe e le nyakang re le thuša ka yona go ba le kwele le kwešišitše tše ntšhi re tla di feleletše ntate moremi rena re doba nna ka nna go ya ka nna gantši ba lla ka gate ka gate ya a re tlo thota gate re iša kua re tšea gate re iša kua re tšea gate re iša kua nna ebile re shiftile a bale le tlo sokola nna ke kwane lelapa la go thota gate o thota gate wa itšea o iša ku go sasa o thota gate wa itšea o iša ku kua gateng go epetše o thota gate o iša kua ba tla ba epela gona mola wa ikuka no a re tlo sokodiša ke batho ka mogolo re doba ba re gateng bothata bo gate a rena ra tšea gate ra ishutiša jale go ka kry-a gona mo o ithutetseng gape ba e ba beile se sengwe ye le tlo fetša le tsena gape le na le tshela terata mose e banna gape mo re tlilo phela mo lefaseng a ratlela go phelela batho ba bangwe le ebile be re nagana re bile re fala nako ngwe re dutse fase re taba ra dio thotha gona mo o le yang le go kry-a di-stering ebile bo o tloga le tsona gona mona a kry le tsamaya lo tšea diphatlho e le tšea diphatlho di tsena ka gare ga malaiki e le fitla kwa le bula malaiki di a tswa di fitirela madulo a kere ge re thotha motse ge e le gore ga bo re nago ne mafene re thotha le ona re ya le ona ko o re yang o fitlha kua ono makala le le teeletšo nambile ko gona le tsebile mo le dulang go thotha o tšhaba motho magagešo a se tharollo no a re tlo thutiša ke batho mo rena re nyakang go bula a re tlo thutiša ke batho badimo bona wa ba phasa wa ba botša badimo ba gešo nna batho ba ba ntapišitše ba ba ntshwenyang nke le nna le ntweleng mo re tlilo phela ke lefaseng re tletse go thaba a re tlela gore ka mehla le ka matšatši re swanetše re phele re lla ene re swanetše re tsebe gore leeto la bophelo le na le di-challenge mathata-thatana a ile go gore re tlo sepela re gahlana le ona fela ga a swanela go ba a ileng gore a tlo re palediša go ba le tšwelopele magagešo ga le bagolofadi modimo o sa lešogofaditšo lefile tšohle tše e lego gore o ratile go lefa tšona le batho ba ba phelang ka bogolofadi ka bo bona ba ema ga ba dula fela e banna kgati ya moloi ke go tswela pele kgati ya moloi ke go bona ka gare ga lapa go itla lelotše botse o tlang baloi ba ka gore go tle lelotše botse ba le sokodišitše banna go lekane re llela kae re o kgopela badimo ba bolena ditaelo tša go thuša lena
re ya kwešiša lapa la bolena ke tšhita dingaka ke kore le boima a re lekeng go bona re ka diang gobane banna modimo banna o re banna o ka nolola mara letšatši le e leng gore motho o tlo kry-a thušo ka lona le tlo fitlha re swanetše re lagapeletše gore e be lona le re swanetše re lagapeletše gore e be lona le wa tseba ge nke be re tseba mo batho ba ba go seleka ba dulang be re santse re no ba išetša mogwanto gabotse jale mogwanto wa bona ke gore re ba foše ka tsona dithokolosi tše ba lefang tsona re tla le thuša ka ya le kgotsofetše wa re kgotsofetše ya gape lena le tswa kgole nna ke leboga ge ba kgotsofetše malome ka ka Maria ke kwa bophelong ba gago ga senke wa ba le ngwana wa dira miscarriage a senke o bo mo nyaka ngwana yena goba bo sa berekiša tša go thibela go ba le ngwana a zanka ka berekisa dilo tša go thibela e se gabotse kore taba tša marato tsona a dinsepilele motho a re fetse le kgwedi o nongala nna kgwedi fela 30 days o ba o šetse o imetse o bona gore wena o a ke sa kgona ka yena cause ebile o tse gape ge di nthagela nako o di no nthagela go tsa e ke ile di-boyfriendeng ka mogonong ba tlo re o swaregile wa loya Maria ke nyaka gore o kwešiše gore o nyetswe wena ene o nyetsweng that is why o bona ka line ya spiritually o ne monna o ne bana o a belega wa nyantšha o ne ring o feleletše ene tokološi ke nto ngwe ye e leng gore e ka se tsogile e dumetše gore mosadi a yona a robale le monno mongwe that is why motho a nang le leswiswi la tokološi ga a kgone go dulela ke batho ka gore tokološi ga e nyako go shera motho le motho so the reason why ke re a senke wa ba le ngwana or mohlomong wa ime wa dira miscarriage go ne molli o mongwe moroka o ile a tla mo a bolela gore o be a kgona go ima mara a se aware a be a dire miscarriage a sa kore a ba dire miscarriage a sa tsebe gore o ile ima ya ke a gopola ke a mo gopola molli ole ka nako nngwe o kry-a o no ba o le motho wa mme o makatše ke letlhapo le e leng gore le o tswelela skirileke ganeng ke miscarriage nto eo and then wena o tlo no tšea go no ra wa gora ke letlhapo gane go diragalang wa tšea mesamelwana a bomme wa beya matšatši a tsamaya wa boela sekeng so a batho ba bomme ba te tlhokomele and then ba tsebe gore go dula motho a phetha ditaelo ke nto e botse ene nto ngwe ye e leng gore e dira gore go seke go ba le tšwelopele moroka maphelong a batho le ge ba phetha ditaelo gone jwale a ke no fa motlhala kere ke nna ke le ka kapa jwale ke gakantšha ke tše di nkgakantšhang mo bophelong ke a tsamaya ke aga moremi ge ke fitla ga moremi wa nthuša nto ke beng ke etse ga moremi ga ke sa ekwa mara bothata gore ke tsamaile ke nnoši ga moremi ke šile mmamaubane ka gae and nto e ntshwenyang le mmamaubane ya motshwenya then ge ke boa ke thoma ke tsenela tša mapae le mmamaubane dilo tšela di leng mo go yena di sa tlogang di a boa di tla mo go nna gape e ba o ka re ngaka ga ya dira tšona so go bohlokwa gantši gore ge le lla le nyaka thušo nyakang thušo le batho ba le tsenelang tša thobalano le bona and then ge a gana e ba boima ka baka la gore o tlo no gana a šala wena wa ya mara go a swana ka baka re go boa o boela go yena gape so re lebogile ya ebile pele ba tsamaya ba boletše taba ye nngwe gore papa go bona o no wa mmerekong magagešo go bohlokwa gore re nyakišiše gore papa go lena o išitše keng papa go lena o robetše gabotse na a go kgonagale gore lena le ka palela dingaka ka moka go ne mo go ne mphošo gona sedimong sa bolena
go ne mo go neng bošaedi gona go ne mo go sa sepelegeng ga botse gona mma go lena o ba jutse beke a roba le ba la go bolela mma e be le motho wa badimo go ne dipheko kua ga bolena mme ba alafa batho kua ga bolena wa bona lapa le e leng gore ke la ngaka ge o ya go lebereka o swanetse o tsebe gore lapa le gale le tlhapiša batho dithokolo se di šala gona ka mogare ga lapadi bolela nnete mma sentse a wa go thwasa a zanka thuša batho o thušitše thuo thušitše batho ba babedi o thegile o alafile o motee e le mokgekolo a thega le motse ya ba go togana mo yanama ya ba tuga mmo ya a ke re mme ba thuša batho ene lena a le tsebe gore ba thuša batho ba lekang re swanetse re ye go nyakišiša go tseba rena ntho e le tshwenyang gape re ka selo le tokolosi re sa tsebe re jwa kae tše dingwe tša ditokolosi re di kry-a gona mo go di-boyfriend goba go di-girlfriend tše rena re gatlhanang le tšone tše dingwe ke tša gona ka mogare ga lapa batho be ba tlile o hlapa batho ba rola leswiswi ba šia maswiswi a ka mogare tše dingwe le kgale re romelwa ka tšona ka ge e le gore batho ba romela batho ka meleko so ke tlo le thuša batho ba ba go le hlapiša ba hlatswitše le dipheko tša mokgekolo jwale wa bona gore le ka se tlhape leswiswi la tlogela pheko tša mmago lena so re tla le thuša lena le ya kwana ke le ya kwana maria all right no ge le kwana maria ga gona molato le ka no tswale le ka mola ba tla tswa ba lofagetše tie ka fa le la tswale ba tie lo le ke ya ka fa brut tate malefo ya ba ishe ka mola ba tswa eno ja ko Trust MCRS FM. It will make you whole with jams like this. A o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a ramošebo kgauswi le letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša morena malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka. Super Big mmogo le Motse Community Radio Station ba go tlišetša Family Fun Day Drive Fest ka mokibelo wa di-4 October 2025 ka Miracle Stadium itsela di lebile gamorere go thoma ka areas ya lemesom until late mašabašaba a le mo a tlo thabišwa ke ba maredi e šomela matota princess kganyane ba bangwe ba bantšintši ga go fele lefao go tla ba le di-exhibition tša mehutahuta boithabišo bja bana le tše dingwe tše dintšintši ditikete di a hwetšagala mafelong a Super B Depo meagong kgašo ya Motse Community Radio Station le CompuTicket ka 100 ranta tša ba bagolo tša bana ke 50 ranta fela Cooler Box e tsena fela ka 50 rand gomme mabotlelo ga a dumelelwa ye ke Super B and MCRS Pray First. Come and pray with us. Re ka ba re your friend to rely on. Trust MCRS FM. It will make you whole with jams like this. Right, motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 IFM re a leboga metsotso ke lesometshela fela go itšwela go area lesomete 16 minutes after the hour 11 o'clock ka go rialo ke a leboga Moroka ntate Sho o gorogile ka fa e le molli wa lapa a la bobedi re gopela gore o no motamiša o mo amogele semmušo ke moka a tle a hwetše melao ya ka mosea moyeng a re fegole le se borala Prof. ya a ke go leboge malome ka kapa tate mogolo re ya go dumediša re ya go amogela ka tlhompho re leboga go fihlile motswadi aka le kae
rona re ka re gona ke ba gamang ke manganye ke manganye le tswa kae ga entate manganye ke tswa ke le Dennilton ko Ellenstoren. okay ya malume ka kapashu o tla lefa melao ya kgašo and then re nape re thieletše mathata a lena re a leboga ntate Manganye re ya go dumediša ebile re a go amogela lenaneo la pitšentše kgolo ke ngaka Moremi ke nna ka kapa radio ke malefo ka fale ka mo ke Lucky Makua ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a sepela ga botse motswadi yaka le go rogile ka motse community radio station la nago la pitšentše kgolo re le amogetše re le dumedišitše melawana ya ka mo gare ga diphapoši kgašo ngwanešo sellathekeng se ya tima founu e ba silent goba wa itima sa bobedi ga re bitše maina a dingaka ke a e bušeletše ga re bitše maina a dingaka ka maina mo moyeng maina a dikereke a ba profeta ge ka ba mohlho mongwe sa le wa no ya ngakeng ya go thuša ka se go thušang ka sona ke ngaka Tsoko jwalo se sengwe gape ga re a bitše mahlapa mantšo ao a lomelago mo moyeng ge e ka ba mohlho mongwe go ne le lentšwana le ka feletšang le tšweletše re kgopela gore o le kgopelele tshwarelo ka pela ka mokgo ka kgonagalang ka gona e fela ga re tlhotlheletše gore a be gona mantšu a majwalo sealemoya sa motse se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane ka gona lentšu le lengwe le le tšwelelang kapa go kwagala ka gare ga tsebe ya motheletše le tšwa fang le swantše be leo le apešitšwego le dutše gabotse ka baka la re mahlapa ona a tla re tsenya mathateng setsopolwana ke se tata gore na ge se fetša go bapala ke moka o re dumediše o tetsebiše gore kwena mang o tšwa kae ke moka o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re ya leboga tata gore na sebaka ke sa lena ya le dumediša ka mokgašong ya motse community radio station thobela ke dumediša bo ngaka Moremi thobela ta le ntate ka papa le mmogo le babereki ba le berekang le bona ka moka thobela nna ke nna Mandla Manganye ke tswa ke le Ellenstoren ko Dennilton ya mathata ke na le ngona ke kgopela gore ke wa thome pila go goleng ka gore ke ile ka gola bjang gae e ke re gola re godile re le 5 but no gona le firstborn ya mošimane e ileng ya tlhokofala a ke no re before nna ke belego so ne ile le gae la ba Kreste e le gore ntate le mmene le ba Kreste so tse tsa setšo tse a se dilo tse re godileng ka tsona a re di tsebe but go goleng aka e ke gola ke godile ka fasa Bebele and ntse re gola go ile go ya ba tlhokofetse ba tlhokofetseng a ke no re firstborn o ile a tlhokofala nna ke se ke belego ke utlwile setse ke gola gore o kile a ba gona ngwana mošimane then ya ba ausi wa ka wa bobedi ya ba abuti ya ka wa boraro ya ba ausi wa ka wa bo 4 ya ba nna ya ba lastborn ya mošimane so but wa ausi wa ka kore nna ne ke tla re ke firstborn wa gore o mongwe ola a ke motsebe o tlhokofetsiše ke bolego and then go ya go tlhokofetse bašimane ba babedi le ausi o moane ba nna ke phitseng le bona okay gona bjanong re setse re le 2 e le nna e le ausi wa ka o nna ke motlhatlamang le nna but re godile ka mokgwa dilo tse dingwe le batho go na le dilo tse re di bonang
go na le tse dingwe tse re sa di tsebeng re sa di boneng rena ka mahlo a rena e re gola goba mo bophelong but bophelo bo re ba mpontsha nna gore a woman nka re go na le mathata fa for instance nna ke a tseba gore modimo gona yes ka mokgwa ke godileng but I know gape gore le badimo bao ba gona ka re bakgekolo le bagala ba ile ba tlhokofala mara gore ba kae a re tsebe and nna ka mokgwa ke godileng a ke tsebe le mabitla a bona e le gona bjanong ke godile ke dula le mme wa bana ba bararo bophelo bo re bophetseng ka mo lapeng e le nna le ena ne se bophelo bo bo kgatlhang e le motho a na leng mahlo thata ene re le bjalo re na le problemo a kere bobedi ba rena ka madila wena le mma alright yeah okay go ile wa ya kry-a gore mama ae o dula somewhere ka ko Bonnelspruit so e le mme e leng gore a phela gabotse a ya e le motho e leng gore o ilo tlhokomela mmae mara o tla bo but before ka ntlha ya bophelo bone bo le teng between nna le ena ke ile ka ya mothong o mongwe ka gore nna ke ipoditse gore mosadi o ka mo rata ke nyaka re dule ka moka le bana ba rena motho ola o ile a mpha dilonyana tse dingwe a mpha se sengwe a re ke tsena ka gate ke kgaša o tloa gating o fitlha ko ntlong se sengwe a re ke se tseye ke se phuthele ka seaparo sa ka mofase sa gago goba sa gage sa gage right a re dilo tse di tlo dira gore a se ka šiana thata a dule stele mara ke seepele se ke se phuthetseng o epele seaparo sa o mosadi alright a se berekile ka dihlare kapa ditaelo tše ba mo fileng then ga a fetša a seepele okay ke dirile bjalo ka gaša ka o epela mara se se mmakaditseng o ile a re ke ilo tlhokomela mara go bontsha etse ruri a go sa direga dilo tse nampotsa a re ntwe e tlo dira gore a dule stele ke ntwe mmakatsang o ne mengwage mekae a etse ruri mogekolo wa geno a ke sure ka mengwaga mara bo 4-5 e ka ba bona ene sentši nna ntate Moremi le ntate Kapa a se dilo tse ke di tsebang tsa Sesotho tse nka o botsang gore ke na le ditoro ke bona eng go diragala eng but ka mokgwa dilo diragalang ka teng dilo tsa ka tsamaye gabo a gona bonormal se ke se lekang gore ke a se dira se no tshologa
di-project nyana ke a leka go no ikela kwa le kwa dilo tse ke mathata a ke tsore nka re go diragala eng tate o phetse le mogekolo wa geno le enwa madila ka moka and then go a fihla mo e leng gore wena o kgona go bona le go lemoga gore bophelo bo ba mme o kapa wena o bophela go le yena ga se bona wa tswa o ne o nnoši nkane o sa tsamaya le yena ntho e dirileng gore ke tsamaya ke le nnoši ke motho ne ntse ke re na na le matlho thata e be e le motho wa go sepela mabatha wa go gata ka mabatha thobela motho wa go te thatela batho ba bontate e bjalo and then wena lebaka la gore o tswe e be e le gore o mo sware ka ditaelo gore a ska tlho e sa ba motho wa go rata botate a lebelele wena fela thobela o filwe ditaelo tate gore ge o fihla ka ga gago o gashe go tloga mo gating o ya ntlong and then wa fiwa ditaelo gore tše o ya go tšea seaparo sa ka gare sa mosadi ya gago wa se tlotša ka ditaelo tše kapa wa se hlakantšha ka ditaelo tše wa se tšea wa se epela dilo tše ka moraga gore o di dire mosadi ya gago o tsamaile ge o boela kua mongakeng wo a go fileng ditaelo tše gore o ile ke die jwale le jwale le jwale jwale dilo tše la di ntšhitše mosadi ka ga jwale o sepetše o rileng kapa o go tshepišitšeng awa a se ke sa boela wena o le ile go makala no makala le dutše wo ene tate bana ba gago ba tseba nto o e dirileng mmabona gore o epetse seaparo sa mmabona sa ka gare awa a ba tsebe ke sephiri sa gago nnoši le go nwa le se sa epegile se sa le gona moo kore a ke sure gore nka o šupetša ka re mo ke no tseba gore site mola kore ke no ra gore wena ga senke wa boela mola wa se epolola sa le o no feletsa ka go se epela thobela moroka maobane tate o be a leka go te tshwarela tate o be a leka go aga lapa la gage jwale ditaelo šidiwe di iteile mme tša moragela kgole mme o tswile ka gae e šetše le mengwaga e mehlano tate a šetše a na nnoši and then mme ge a tlo sepela o ile o ya go hlokomela mamang ga a sepela ka dintwa tša gore wena o ntirileng he kae and then ya ba gore mme o sepiletše ruri jwale potšišo ke gore ka moraga gore tate a lemoge gore mme o ile o hlokomela mamang ebile e ba 6 months ngwaga wa fela ebile e ba wa bobedi wa boraro wa bone wa bohlano na tate o boletše le mang a kere ge ke le ka kapa jwale ke nyetše morwedi ya maloma ge morwedi ya maloma a ka re ka mola ka mauana a re ke sa gae ke a boa a ela ruri ba le ba ga maloma ge e le batho ba nnete ba swanetše ba re nyakelang keno and then ba ba ga maubane ge e le gore le bona ba tlaba ke se makoti a bona a se dirileng ba swantše ba tswe ba e ga maloma ba e go botšiša ba ga maloma gore banna molato keng re bona ngwana e sa la etla le dutše le yena ene le ya tseba re ke makoti a ga maubane mara ga le tshwenyege molato keng jwale ka gore yalo potšišo ya go tate gore ka moraga gore tate a bone gore yena o phethile ditaelo mosadi o sepetše na tate o dirile eng ene potšišo ke gore tate o monyetše mosadi o awa ka segaga borena ga re tleme lenyalo
le le se go gona ge monna a nyaka go šireletša taba gore mosadi a gaga se ka tloa sa ba le mahlo re mo kgopela gore a monyale pele ene gantši ge re pheta taelo ya go šireletša lenyalo swanetše gore mosadi a ba le gona ka gore swanetše e be tumelelo gare ga mosadi le monna mosadi ge e le gore pao wa go palla o ne mahlo a mantši mo diše mo gore na bomoroka re tlo mmotša gore mma gorena mogala bo wa go rata bothata gore o bonela gole ene mogala bo wa le go kgopela gore lenyalo le le šireletšego wena o le mme o reng ntane ge e le gore mme o tekemišeditše o tla bolela re a re šireletšeng lenyalo le le nna ke tsebe nto e dirang gore ke lebelele banna kudu mo gongwe le nna ke ne bolwetši and then re alafa bolwetši go mosadi go tšea seaparo sa mosadi a sa tsebe go se epela go ka mohlolela bothata kudu ebile ge le berekiša seaparo sa ka gare a ka fetša ya matšatšing a basadi a sa eme a betha ke dipeine tša go gana go ema gobane ga re tsebe gore setlhare se ka kua fase mmereko wa sona e se ya go bereka go dirang setlhare se ya mela setlhare ge se gatlana le mobu se ya phela ke ntho ngwe santšeng re tsebe gore mohlare o phela mo go neng mobu so go o epela go ra gore o wa zwala so o swanetše seo ye go se epolla gomme re bitše mme o latle gomme re mo tsebiše ka mokgwa wena o mo ratang ka gona gomme re mo tsebiše ka mokgwa o sa kgotsofatšeng ke tše dingwe tše e leng gore wa di dira and then ge le phetha taelo ya lapa le bose le hlape ka yona le ba babedi and then ditaelo tše dingwe ke tša go šireletša gore batho ba bang ba tlo lekang go lwantšhana le lenyalo ge le šetše le gona ba palle ke go ka le lwantšha wa morata o ne mahlo a mantši motho wa botswa motho a petela taelo a tseba gore taelo e phethilweng ke yang a go thuši tate mogolo go rata motho o sa monyale ga o tsebe ka dilo tše o goletše ka gare ga kereke re ka go sola re ka no se go sole gobane o tswile ka nako ya mathata o re wa ti thuša kgane mo gongwe o tšea mang mathata bole wa oketše ke kwele bohloko gore a o tsebe mabitla a geno ene ga o a tsebe ka lebaka la tumelo ye o gotšeng ka gare ga yona a re sekeng ra lahla batswadi ba rena dilo tša rena dilo tša gago paa di ka seloke gobane ga o tsebe gore ga bua le ge re bolela so lebitleng la motswadi ya gago go diraga le gona ga le gona ba utswitše ga ba utswa ke bothata ke mo ba reng ge motho a fetša go robala o beelwa segopotšo sa gore rena ba re phelang re gopole gore mola ke motho wa borena ge ba re mohlomeleng leswika le mmeeleng segopotšo leswikwa le lengwalwe ba ra gore ba gopotša rena re ka se gopotše modimo gore mo gone motho go tlo gopola rena ba re phelang re felang re ya ka kua malaong a batho ba ba ithobaletšeng leswiswi le sepela le wena mosadi ya gago wa monyaka re ka mmuša ga botse fela ntle le setlhare re no mo founela ra mmotša ra re mogala wa gago gore o boaneng ke gale o ile tena ga fetša go boa ra mo tsebiša ka mokgwa o mo ratang ra epolola tšela ka mokana ga tšona wa ti diriša o dirišitše ke dingaka ke tšona di go rišitšeng phoso tše tene ra tšhallo tšela ra di bereka ra di bea ga botse tene motsola wa berekiwa ra dula fase wa mo kgopela tshwarelo la thoma bophelo ga botse a ke re o sa morata yena pa ene o sa nyaka a boa kere o ne founu tša gage a sana founu ona bjanong kua leng gona a gone motho moteo o mo tsebang gore ka mo founelang aowa founu e ke naganang gore ba ka ba le ona ona bjanong ke rekile founu I think 2 weeks back ke re tlo romela le re ke voice note ke rekile founu ka ifa firstborn ya ka e ileng ko Witbank gore a e romele go bonako
so a ke tsebe gore o setsa e rometse gore bjang a se ke mmotise. So morwa wa lena wo a leng Wheatbank le ne le bana ba bakae le mme? Ke ba bararo. Le ne bana ba bararo. Eh. Morwa wa gago wo a leng Wheatbank le a kopana le yena le a bolela le yena ebile le ka lehlakoreng le lengwe le yena o kgona go bolela le bakua mme a leng kapa le mme? Wa tla ena le moae then o wa bobedi o sekolong ona ko Nelspruit. Wa boraro na le mamae koko. Ke no ra gore mo baneng ba kgonang go bolela le wena le go bonana le wena kuo mofeng wa kgonang go bolela le wena a be a bolela le mama? Ke yena o wa Wheatbank. le ola wa bolela le nna ka phone mara gona bjanong ka ra ona phone kwa a ba sa kgone ba contact ko Nelspruit ko mme wa leng kore o rile phone e ke e rekileng o tlo e romela ko o la leng Nelspruit then o la itse a isha ko bona ka gore ba siting ya Nelspruit but Schoemansdal. Tate mosadi o sepetse ene o duma gore mosadi o a bue ka baka la gore o sa morata ke mmago bana ba gago. Tate o tsofetse o paletse ko go nyala mme o sa le lesogane go njwa le matla go monyala o na le ona ge ba ka re kua ba ra re ne bothata ba gore wa rena ngwana a boele morago mara nke mogala bola a te tsweletse ka bo yena re kgone go bona gore na ga botse o swereng kapa maikemišetšo a gage ke eng o eme ga botse tate? Ke tla dira plan. Firstborn ya lena e ne mengwage mekae? Na le 25. Firstborn e ne 25. So 25 years ka moka go ba 20 sa kre o ne 5 years a tsamaile. Re sa ba le mengwaga e ba e dutseng before wa belegwa. Go ra re it's more than 25 years e ka no ba bo ma 30 maybe. And then tate go tloga e sa le lesogana a ne le diplane tša gage tša go bereka o paletse ke go dira ntwa maleba go nwe le tate o tsofetse go mo lebeletše ene moya wa gage tate o lapile a mangwe a mathata a gage a bophelo a mo gateletse moya tate o lapile tate o re ke tla dira plan a ke re le moroka a re tsebe gore go nwa le ge ba gabo ba ne le yena ba moswere kua ba phela le yena ba mmotša eng go ba ke eng e leng gore bona ba bona o kare tate o swanetse a e dire and then mosadi a bue gae ka gore le yona e ka direga ke re go ne le gore ba ka no re e ka direga ba ka no re go a swana a nyale mogala tate ga a nyale ene ge tate a bolela so ke ka morwa wa gage wa Wheatbank ke a gotsofala moroka ka baka la gore nna ke re ke founetse founu ye nthometse molaetša ka kry-a e le ya morwa wa tate le ga se nka mpotša gore ke morwa mara o mpoditše gore ke Wheatbank so motho a rometseng voice note o tenele 10 so di-phone number tša gage mo le ka mokgwetšang a šidi tšona ka mantlo a mangwe e ra gore morwa o thega kgopolo ya tate le maikemišetšo a tate le maitapišo a tate gore mmage a boe gae nnete tate ga ye polele ntwe mme o la ga a boa kry-e ntho e se gona ya go bothata man nkare go tshwanetse gore ke inyake mo ileng a o sa gopola re o ke no tseba gore somewhere mo gape bo swantse o mereke tate bo swantse gore go fetša go iepela o no epela speakerinyana kapa chipinyana o mereke gore gore go sa ga di ka bua ka mokgwa mongwe mtala o kgone go epola go jale swantse go go ntšiwa bo mankgonyane jale gore botše bo mankgonyane gore ya go jale go nyakega mankgonyane o ye go thuša go epola and then tate ntle le
mathata a mosadi ka kula pellela wa robala wena a gone se se go tlaišang o robala a ona ntho ntshwenyang ka mokgwa e ke bonang ka mokgwa ke boletseng gore dilo tse dintšha ke di bona bone mara boroko bona bo na le omfelela a ke motho wa go robala bosigo ka moko o betile bo 1-2 felela ke boroko then bo tlabe ba thomo boa ka bo 5 and nako tseo ke nako tsaka tsa go tsoga alright ke kwele o lla ore mosadi o anwa ene le wena o anwa ke eng se se napang se go ria gore o rate mosadi wa go nwa se se napang se go fa matla kudu gore o rate mosadi wa go nwa ko re bjala bo man le nna ka bo nna pila-pila o ya ka nna nkabe ke botlogela ke tseba gore ke palelwa keng ka gore tse ntšhi tsona ke di dirile nna ke di tloetse e nka di bitša a ke tseba gore tla ba molato na like bo Mtekwana bo Khatša ba mara bjala ba bjala wapala le nka ipotsa gore man bjala bo mana ke botlogela mara ka tshwara tšhelengnyane ke tla ipona setse ke tsene ke ena le botlolo bothata ba ka ke bona bo ene nkabe ka lebalanyana se sengwe sese ke sa tsebe ka gore le tsona dilo tse dingwe tse di khoswa ke tsona dilo tse re di jang nako engwe gore ke malwetse a ke tsebe go na le ntho engwe a ke tsebe gore gantšhi e ke utlweletse le bolela ka mo ke theeleditše a ke tsebe gore lelabe le ra yona ge le re lapa a le sa tsoga gore bjang mo nna mo pila-pila gwa pala o bo mabona timile motala o ne mengwe ka mekae 67 67 no mara ko mogolo mara o be a tshwanetse tšatši le leng a note kry ya borege gore ke sa le monna no eno ba gore wa bona pelekenyana tse matheka a utlwile man lemo a kwele matheka a tate lemo ene e ke ya ditleliniking ke a ba bolelela mara o kry-a nako engwe le ntle ke nna sebaka ke sae go fele beke or 2 weeks ke sae o palela ko gwa ntlwaneng mara le ija le thata. nwa metsi go ya ka nna tate o hloka thušo tate o hloka thušo e kgolo kudu ene a re a swanela go lebala gore tate santse re mo thušele ka gore a tsebe mo magaga bo ba robetse go gona tate ge batswadi ba gago ba bolokwa bo le kae batswadi bona ke a tseba mme le ntate a ke re le ra mme le ntate ke ra bonkgono bonta bokoko bo tate mogolo bokoko ba ba belegang batswadi ba gago aga bao bona gore ba beilwe kae ke tseba go fela gore ga bontate ke ka saeteng ya bokiane wane ba o bitša sepelong mme ke saetsa bo emelo mara gore mabitla a batho bao a ko kae a kwa tseba mara kiane ke tswa ko teng go na le bo rangwane ba bo papa mogolo and so on tate ke bona sefatlhego sa gago se na le mabadi a e leng gore o ka re a se a kgale thata molato keng mo kgobetse weekend ne re le mo lenyalong gwa be go diragalang awa ke no telela kao moroka maloba re boletše le batho ba bangwe be ba le mo ka taba ya ditumelo tate
o hloka gore nke a kopane le wena ka kua ntompeng nke o tlhole tsela tša tate go tloga kua moragonyana go tla keno and then tate a leke ka matla a sa phela gore a dire ntwe e right kua ga bo mosadi ola number 1 number 2 tate a leke ka matla a sa phela gore bana ba gage ba tsebe modu wa bobona gopola re ge tate a sa tsebe mabitla a botate mogolo wa ge ba ba belegang batswadi ba gage ge go ka robala yena gore a re bana ba lenapile a bona go sa nento batlang go e dira kapa batlang go e tseba yeah o ka se tsebe mo go robetseng batswadi ba ba belegang batswadi ba gago yeah go bohlokwa tate gore o tsebe mo ba robetseng go nwa le o godile go ne dilo tse bana ba tlo go budišang tsona o apalla ko go di fetola ene tša bohlokwa o apalla ko go di fetola ene ke no kgopela gore modimo le badimo ba go thuša o kgone go kry-a tsela yewe o sa le gona o sa phela gore le bana ba gago ba tle ba itsebe ge o ka robala e bohlokwa tabe o tate ke ntho e ne ke e nyaka e bohlokwa kudu go jalo nka se no tseba gore tate e leng maubane o tlhokofetse o boloketswe kae mara ka se tsebe gore tate mogolo o boloketswe kae ene borangwane ba gona o wa ya borangwane a papage ba gona fela ba palla ko go ka mmontšha mo e leng gore batswadi ba robetse gona so wa bona gore tate dilo tša gage gore di seke di a loka gape motho o a thielelwa magagešo ene ngwana a ka no belega wa re ga o mo thielele fela tatelano ya setšo sa sega ga borena ngwana ga a fetšwa go belegwa re a tseba gore ke mantle le gore wena o morele gore ke mokete so taba tša tate ga di loke tate o godile 67 years a se ba nyala mosadi ene o phetse mengwaga e mentšhi mo e leng gore o lekile go bereka le ka go dirang dilo ga di loke ga di be gabotse re ka se re dilo di a loka tatane bana fela bana a se a banyana mosadi ga se bothata go tla mo tate mogolo mosadi a ka tla theka le le hloka motho a ka le thobang ge nka go fa ditaelo go mbele ka re sepela o ye go thoba o thoba ke mang mosadi o bohlokwa kudu bana ba thaba ge ba le ga bobona ene ba le ga bobona semmušo go ntse le tate o ya medirong o no nnoši ge o ka re o ria modiro ka kua o thega ke mang ka gore batho ge ba etla ba re koko ba nyaka mosadi bena ba apiang le yena mabuala ge e le gore go apeiwa buala ge e le gore go apeiwa ka kua morago ntle le mabuala dipitša di tla nyaka basadi go ka setle banna ba nnoši bophelo bo bophelang tate ga se bona modimo santse a tliše diphetogo godimo ga bophelo ba gago a se bona total a se bona ene sa go kuša bohloko kore nako e šetše e sepetše ye re šaletšeng ke e nnyane ene re swanetše re lokiše dilo tše ka moka gona mo go nako e nnyane e re neng le yona motse ola santse o tlo berekiwe go ya pollo diaparo tšeo tša mme tate o hlapišiwe le seswi la batswadi ba gago o rielwa ditaelo tše di ka go thušang gore o tlo o kgone go ba le tšwelopele o tlo o kgone go loka o be gabotse kereke o e tsene a re tsebe gore go kgelogile go etla kae mo e leng gore o ile wa feleletša e le gore o motho o tephedišang ka lethabo la mmotlana ke a leboga motsoko mogolo o kgonne go katoga gannyane mo go ona le tše dingwe tša dilo tše e leng gore bo di dira o kgonne go katoga go tšona fela bothata bo bošetšeng ke bo a o ne tšwelopele ke gopola ke botša o mongwe wa motswala ke re o ka se kgone bophelo ba gore wena o tsoge o ye go nwa go fetša o bine o ye go robala wa nwa wa tsoga wa bina a o patele ke motho wa go robala tate o godile mo e leng gore o ka se ye modirong wa ya wa khora wa re mola o khoši wa boa wa re o tlatla gae o nnoši o tlo sepela o e wa motseleng ene o tlo hloka wa go thuša ene bothata ke gore madila mmereko ona ke gore santse ya go tago a ka sa gone gore santse ya go tlogela
ge o nwele o kgoši o ka fetša o tshuma le ntlo gobaneng a o ne motho wa go šetšang jwale ge o re buše mosadi re tlo mmuša fela ge le ya go nwa le le ba babedi yo ba khombongwe e šoro ka kua gare ga lapa la gago ge e le gore mosadi wa bua ga a tlogele go nwa then re tsebe gore jwale mosadi o tla kgona go go hlokomela ene go boima gore mosadi wa go nwa o mo tlogediše go bona banna ka gore mosadi solanka re dumelela gore a ye lefelong la boithabišo a no a kgore ka mokgwa a nyakang gape ga a noile o ka bona a šetše a kgabarile maubane ka phošo then wena o tlala ke pelo ba le santse o lo le bo maubane mosadi ge e le gore monna o a khura ge mosadi ga a eme a kgone go lebelelana le tše e leng gore di ba gona ka gae gobane bana ba tla tšhaba go tla le basadi ba bona ka molagae ngwana lena o godile segale o tla bane le mosadi a gage a ka se kgone go lebelela mmatswale a kgoši le ratswale a kgoši a ka se kgone so dilo tše dintše ge re di dira tate re swantše re naganele le bana monna a ka se nwe le mosadi a ba nwa jwala ngwetši ya be ya tla ya bona ratswale a nwele le mmatswale a nwele ge ka ya go nwa ngwetši e le yona re tlo dira o tla kry-a ba le morwa a nwele ratswale o nwele mmatswale o nwele ngwetši e nwele segalo go tsoga lešata mola motho a fetola ka mokgwa a nyakang go sa re o nwele a re yena ba a nwele ge re ka re tliša dihlatse o ka se tliše jwala gore e tla ba hlatse ya gago ya gore wena ke nnete o bo o nwele bona jwala ke ba go e thabiša ene seng gore o thabe go feta tekano ene le gona lebelela gore o te thabiša o le mang o le kae o ne le bomang go njwale tate seemo sa gago ke a leboga ge ore o nyaka go tlogela fela o apallo go o swara tšhelete o bona o berekile taelo ya mathomo ya go tlogela go nwa ge bjala bo go tshwenya go ne ba bo sa ba tshwenyeng ko go no se bereke ke taelo ya mathomo ya bobedi o tlatla gore na ra bona gore ga botse bothata ba gago ke eng bo bo ka gapeletšang gore o feleletše le gore o feleletše o fihla gona mo tabeng ya gona ke boletše nto ngwe ka re ka blame bjala fela bjala ge bo le mola bjala a gone mo bosekang ebile a gone mo o ka kwang ba re bo tshwentše motho re a ba latelela ene bjala bo a go botša gore di-percente tše di leng mo go bjala bo bonwang ke tše ka go ka nwa go feta tekano gona gore re o tlo palela ko go sepela jwale a ke nyake re blame bjala ke nyaka gore re thuše wena tate ge e le gore go ne le bošairi re bobee go wena gomme re go thuše gomme tate o thušege o tlo o kgone go ba le tšwelopele akere gone jale o wa go bala ge o ka re o ewa tate wa go bala mo e leng gore o dula sepetlele o tlo o hlokomela ke mang o tlo tla go bona ke mang aowa tate ke tlo go thuša re tla bona gore re bereka jwang tate maobane nna ke a leboga ke leboga batho ka moka go sa ba ka tla re gona ra ba thuša ka labone re tla be re le gona re bereka ka kua Janfese ba ka tla le gona ra ba thuša la bohlano ke bereka ka Groblersdal ene ba le ba bukang line ya Groblersdal for beke ye re na le batho ba bantši ba ba šetšeng ba bukile line ya Groblersdal ba ile gore ba buka re tlo ba fa next week beke re na le batho ba close to 50 something ba ba šetšeng ba bukile for labohlano le for Groblersdal so ba ileng gore ba tlhoka go tla Groblersdal re tlo ba fa beke le nngwe le latela magagesho nna ke a leboga malome ka kapa ke leboga kudu le ka dikgokaganyo tša le yago re a le leboga magagesho re a leboga motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96.3 IFM ka sona sebopego sewe a re lebogile balli ba rena ba le kgono re lebogile babogedi ka kua mafaratlhatlheng re boe re leboge ba audio streaming ya www.mcrs.co.za o seke wa šutiša rena kana lewe ka baka la gore rena re dula re le mogwera wa gago wa potego yo friend